اي امنيه هتطلبها هحققها لك. نفس المحل بتاعي يشتغل زي اي حد. الناس زي ما بتبص تروح المولات وتروح المحلات الكبيره، تبص برضو للمحلات الصغيره للشباب برضو اللي فاتحين بيوت اللي عايزين يشتغلوا لكده، عشان برضو الواحد يعرف يسد اللي عليه، يفتح بيته ويشوف ورا منه ايه التزامات. الواحد برضو بيدفع ايجار وبيدفع اقساط وبيدفع كل ده. الكل بيجي يعني اهل المنطقه كله بيحس اللي هو بيحب حاجه بره. اه ما تبص للي هنا الاول. انا الحمد لله عندي حاجات اصلا مش ممكن تبقاش موجوده في المحلات او مش موجوده في المولات بتاعت بره كمان. بس انا واسعار قلت اقل. بقى. آه. بس كده انت بتقول ايه؟ بقول لك والله انا شاب زي اي شاب، فاتح بيت وعنده ولد وبنت. اه تمام، فاتح مصلحه. الدنيا باظت معاه شويه واتضحك عليا في الفلوس شويه، والحمد لله برضو الواحد بيحاول هو يقف على رجليه تاني. عندي حاجات باسعار باقل من المولات وكل ده، بس الناس دايما بتحب تشوف الحاجه اللي بره. يعني انت امنيتك الوحيده ان المحل بتاعك يشتغل. المحل يشتغل عشان بس اعرف ادفع ايجار، ادفع اقساطي، بص انا اشغل كنت حاجتي جاي دي احقق كلها. لك امنيات تانية، بس الامنيه ديت بقى دي مش بتاعتي، دي بتاعت ربنا.